Assalomu alaykum barodaroни qandi man. Xudton shohid hastین ki dina mo دو تا ویدیوچه کردیم، پرتفتیم رفتیم پاولونی ها را نمازی شام داوردیم. شام هم قضا شده بود، تاریک شده بود. پاولونی ها را آوردیم در همی خوجگی در همی بخیچی فرو وردیم و همی شب خودی همی شب ساعت های نمیدونم چند بود ما همی ها را گرفتیم شنوندیم. گرفتیم اول خیلی اخرجا کندیم و اسبابا وجوده تنو کشیدیم اخرجا کندیم انا پورو گرفتیم خوب قطعی آرش کردیم بخی هر یک کلمش در ریختیم سوم کردیم رفتیم تو هم پایونا هموجه تو همو ویا پایونده 70 متر زیادتره ما راسانی بانی هر یک پاولونی را 35 سانتی متر گرفتیم 200 نیهولی امی پاولونی ها اینجا نیهولچه پاولونی ها میره شنوندیم. خب بعد اینجا رفتیم دست رو شدیم ای 12 نمیدونم 20 گذشته بود چند تا گذشته بود بعد دست رو من شوشتیم یا پیلو چای گرفتیم نماز خفتن خواندیم به خواب رفتیم. این سحر هودین سحر مچیت اومدم نماز خواندم انا خستم و کردم گفتم که همی خبر بگیرم پاولونی ها رو خبر بگیرم. من خبر گرفتم عجیب بود یک مهر و محبت همین خیلی وقتم خوشه کی نگاه که چقدر بزیب شده خیلی شون دو آینده با نشون میتیم با کنیک چخیل نشون نامه کهستم یک حالت گم میزنم همینجا شب وقتی که ما همینجا شنونده است بودیم یک کارگر داریم بختیار چونون هم دانا چونون هم زیرکای گفت که حاجی بابا پگه اگر مزه ایره یا بزو اگر بفهمن میگو که برابر رشقه با مزه پروتئین داره بفهمن دیگه بزو همین سیدکوت رو خیس کرده میان میخرانه میره میچرم همین خیل دردم کرد همین خیل علمم کرد که گفتن نمیتونم ده شما ممکن احساس میکنین یا نمیکنین چونان هم علمم کرد گویا که همو بوز یا گوسپند گذاشتم سید کرده پاولون یاره نیو همین بندی پای مرا کنده گرفته است بسیار علمم کرد اکیره چو میگم دل پرای او این قدر گپ این قدر مسیحات با جوانو میگن که یک مثل نه یک شعر یک همچین و یکی میگن که تو که از مهنتی دیگران بیخبری کی گوید تو رو خیلی آدمی مقصد نه همین خیلی است که من شاعر نیستم خیلی آدمی وقتی که تو از مهنت دیگران بیخبری تو همچون خیلی آدم خاک بخشش خیلی میشه که مردک تو ساعت 12 را کار کرده مهنت کرده بوزیت میبیام میچره ایرا میخرم میره برادران خشم سخت نرسه شما وای کنین ما یک کینو درجه یک کینو چی را میبیارم یک برای که ما همین کانال ما در روزهای اول گفتگی بودم که بیوگوموس و ماهی پروری و پستی و بلندی های روزگار گفتم اگه میزنم شما اگر باشید یک فیلم یک کینوی پدر سالدات میدونه که چقدر وای مشهور است یک اکتور بود انا وای در پدر سالدات مخارشویلی را نام وای مخارشویلی بود انا نامش مخارشویلی گادیدзе میگفتن سال 45 سالی که انا مثال گرمانی فاشیستی با خاکی ما حمله آورده بود چقدر بودم ای جنگ میگن جنگ بعد میبینم قهر غضب میاد جنگ چی در کو من پاولون بگیریم بکنین جنگ در کار نیست و بگیریم مهنت کنین بکنین اخی جنگ جنجال مثال بینی ویوم میشود بعد خلاصه که چی گفتنی هستم که هوای پدر سالدات وقتی که انا با مثال میرود برای آزاد کردن مثال شهرهای سابق SSR شهر وطن ما بود وطن ما میرود
дар ҳамуҷа ҳамун актёри грузин бисёр роли хуб бозӣ кардагиай. ҳамин меҳнати ҳавай дар ҳамуҷа як эпизоди ҳамин меҳнат нисбат ба замин, ба обу замину, ба хок чӣ қадар меҳнат мекунад. Вай деҳқон буд. ранг амра мо ҳозир мегӯянд ҳоҷӣ ту як деҳқони хеса бо хеле гап мезанӣ. мо деҳқонем. дарди дили деҳқона бояд бифаҳмам. дарди дили одамои заҳматкаше ки дури заминда кор мекунанд бояд бифаҳмам. ҷавонои мо бифаҳмам. баъд ҳамуҷада вай мебинад, вай Грузия ҷои ангурпарварии ҷои вай буд. Мебинад ҳамуҷада агар ёд дошта бошем бародарон, як чи радои ангура ба ин мемона ҳами автоматшаву ҷангов ҳамаи чи айхёрш мебира мерама бехи ҳамун ниҳолои ангурда як замзама мекунад ба забони худашу ангуракора соз мекунад, бастан мегирад, соз мекунад. ҳамуҷада як кевай танкист, яки сину солш 60 болои амраи моворе, вай танкист мебиёя ҳами танкиро завадид мекунад, ҳами ниҳоли ангуроро пачақ мекунад ки васт мекунад, васт мекунад, бест мега. вай танкист мефурад мега бо ту девона шудӣ исбая қадира. мехеза ҳами танкист як шапалоқ мезана. хай гапои қабеҳш мега чӣ ин ангур чӣ гуноҳ дорад, боғ чӣ гуноҳ дорад, дарахт чӣ гуноҳ дорад, раҳ қати рав, мана утақ рафт қати рав, чӣ гуноҳ дорад. ҳамин хел гуфта як эпизод барои як фильм эҷод кардан, мисол намоиш додан чӣ қадар пулҳо ин эпизоди ҷанг набуд, эпизоди мисол нисбати ҳамун меҳру муҳаббати ҳавай одам, ҳамун пирамар нисбати ниҳол, нисбати дарахт. не ки бародарони қанди ман гапа суҳбата зиёд намекунам. ба меҳнати дигарон кас бояд мо хеле нигоҳ накунем, саҳл нигоҳ накунем. бояд нигоҳ кунем ки ҳамун мардак меҳнат кардагиа. акуни иҷода моро ҳозир ишора доранд ки видео дарози баъд шудааст, чӣ гуфтани ҳастам? бародарони қанди ман, бояд ҳар як ниҳоле ки мешинонем, ҳар як коре ки мекунем бояд ба фоидаи миллату давлату ба фоидаи тоҷикистони азизи мо бошад. шумо ҷавонони муҳтарам, ба қадри ҳар ниҳоле ки ҳаст, дарахте ки ҳаст, ҳар як чизе ки кишти коре мекунанд, бародарони подавон, ба қадри инҳо бирасен. вай албатта бузда дурустай, буз мепара мева мехӯрад, гов мева мехӯрад, гӯспанд мехӯрад, вайда дурустай. вайда не ки подавон дар кор, вай ҳичи гуфтан дар кор нест. вай подавон бояд нигоҳ кунад вая. хай бародарони қанди ман, хай аки ман аз мавзӯъ камтар берун биромадам. павлониҳои мо шинондагӣ ҳозир ҳама нашъу намо дорад. хай ҳозир бо мо ягум бо кирмак вайёро дар бораи воё чӣ мекунем, темам дига нест. канали ман дар бораи ҳамин пешрафт, дар бораи хоҷагии қишлоқ, дар бораи мисол пирони кор, дар бораи меҳнат, дар бораи заҳматай, дар бораи насиҳати ҷавоноат, дар бораи пастиву баландиҳои рӯзгорай. бародарони қанди ман, худо ҳофиз.